ninga bazikori ha kurugana rizobo kimanye kora bugana MVP dane MVP zarenge shaisha tuzekiro ubeno tukane byanje biri totally different abyabandi ojonje ndere nyowe ndimburi kakati ine bintu emwe tukwenda gamba azaba kutiremo omu category na rwankunyonyo na bisinsi ino muryo mu category kaso foru muno koradi mwana badatomede kakati chinkwenda tugambeho nyona natwara no na serious not that na hangurejo award of course ine bintu bitwine kwikaho tukaba to respect right abantu abatwireho kandi abantu abakoze ine bintu nkanyo muntu bita kusupportinga nkanye like nawe ainehita fari ryamani ainehita fari yamani ryatireho so nyoti kuchichiriza mwecho koka award najifuna ya best comedian of course ni jikwata ni chaka China with respect banzore kemanyoreba abwenshonge mweninge tari biri mye first and foremost I'm not a comedian you're not shukran in the MC yeah mistake nzibaho komo awards no nchibaho hati noreba Western Uganda noreba enyuma oba MSOB no bwenta buri mu emiringo mingi by the way na watureba to performing omwe twine kitujya tukongeramu that is creativity hati for example tamashanyarazi garugaho can you still entertain people bari hansi bakajanteka somulezi wari obasasasa no though nawe mwene basakushtakinga batyo that advantage kugira ngo ni comedy but comedy ne buri MC nabayinemu akantu kayine koro tukwasa kora abantu banyigire gayi no ine kora abantu bashemerire though mwene basakushitwara ngo ni comedian konka echo cyo kupassinga time konka abantu bakasigara pesi yabo kandi bashemeye cyokora yashukra nibyanje biri totally different abyabandi ojonje ndere nyowe ndimburi kimwe amashanyazi gajani basagambe somuno abantu baterengara abantu bashemerera microphone yabe nimbasa kubashemeza narebya ya music byababowa nimbasa kuronda anyway abantu abo bakoze iki abantu abashemeye so echo kintu cyo kugira ngo banomire cyomba awards za comedy think wa breminga no muri ba TV na ba MCs konkabindi oyine chance nyingi yo kwangura bambe nigirabire nandika ibintu ebindi fan wanje kangambe ntyo obikozerera abari fan maybe akwenda arebe MC we ya ine ha katubese ya search cha awards zibe zitariho konkabizi zijira bintu bakuritize injiri konka at least it had been talked about buri omwe nazigamba tugire ngo aba bakozere awards ziba tuyambere kutwereza echo gambaho awards zo TV nka nabigambereho nabaja it's good wakore kintu obanzo kore research akokora research ekuyambaho na nawo lya campus abayikireyo nkoko nyomu intakayikireyo konka you do research mbakereza myezi mbakwereka emyezi nkeshatu ogenda okora research okora intern tukujya ngo notahirize konka ndibenda obanzo ika ground you do research wana ku defending research ejo wana bakubuze cyo ndabene okora ki no kimanya ekintu echo no basa kubanzo ija because I think we supporting akwatanka radio station age emwe okanomeeting abantu batano kandi bali ya station age it means in a quarter vision for example radio west cruise okamono picking your best of that station then okabatekom award age emwe then antu akavoting arukushanga ngu dungma ikono emizano for example noha ka China niga brother Kenneth n'abantu bitu abulisho kanto kwata fan base ya sports okajiteka ha brother Kenneth nawe ine audience so na ningamba abantu bafune cyo kwega konkati mbaze mu research actually mtene kimwe hakoze ntiza kutuyambaho ebindi bisha mu mistakes zikaburamu konka mistakes ngira umuntu oragarke mu kutebekansa awards na kuba ayigire mistakes ze na kusteza nibi yakobiri mu shwere nembufumbo abagala nabayomba bayomba ni batabuka naye some point batura ne balaba ekinte kuvudde obuzibu ne batulanga abagala ne bakisotenga kyava bagamba nti mubagala natosawo kikyo ostegere nze nali ngenda lumu neibange yali mukulwana ngalwana ne mukyala we nengenda mbala muli bwe nagenda okubalamula neja sa TV yabo
kati kumacha bagenzo kandi bajja ku mulyango Zax gwe wasoko kuba awards zino jangu yasoka okuzikuba ate abo abagala nabo bali bayomba nenge nambala muli unagenda balamula nejesa TV ngamanyi byawedde kumacha bakera ku mulyango eyabwe kati ngaze mayi bawe bagenda kwawukana naye tukani mangamba nimwe twaga TV yafe ngabali eki so kati ni muntu alwa kususula TV naye ekyo kyegiriza abantu nga tonakola kintu kyonna soko ko research emala okirete abantu bakirala awards zona tekuwasa kuzachi awards bakunominate njero mu categories nkishatu awards categories zona wazinga eriye ya comedy waja no kujigabira ka China inabantu abakozere nabantu abakozere kandi nyowe arweyo bwa MC muri munaba ni kigambo mbantu inabantu biba nominate njiro mu MCs really bakiri abana bato kangambe etu bakiri abana bato kandi batine hibari konka basiga abana bakozere now look at MC Gaza Bless atobire yakora terum harmulipa harmu na condition go tunga no kumugamba harmu tunga no kumugamba harmu no condition oho go condition barum konka at least n'abantu abahasoringire ebi bintu bya awards bakabanza now take a good for example of DJ Blisto akaruga kajar yakora kajan izina lya ineti ne DJ ryo mulimbara ijom wakora event atariho no negwa bakakigamba je negwa hati ijom mulimbara nawe ati career ire kajara ija kusharinga n'abantu nabandi kandi akomeza amageni so go no bakujanga omuntu akozire konga mureke kujanga kakobe korire kakoba katete ya kamate wazo mu kijungu wali chapati then wija wazo industry korachi ebintu getu ne kubirwanyisa kandi tukeyama abantu mu gasho tukasupportinga abantu abandi mbirimo cyikora tujya award ino za kuzitware zindi kubarazi kwe garuka mecho mbuzogo w'abantu ariyo bwa MC ariyo TV personality yori munasonko ya MC ni jitwara bajipa ni jitwara because I've hustled a lot ya comedy ya jana I've hustled from day one kuruga 2015 up to date I'm still hustling from my career ati bajimpa jo ni jitwara kugaye gendisho ne abayiju agamba TV personality of course I join na Nibasa kuja ka China abwenshonga bashamo tusime ka China uri muna narifani Kachina tuireho guy fan base ya ina TV necyo kachimu tukachichize but still later on like in future tubasa kujifuna twamaza kufuna audience y'abantu bakutwicereza muke alright tiri Ankole Media kandi tuchagamba nshonga za awards za Western Uganda Music Awards zakisigo cyatugambira obuzibu buri abategesi ninga abantu abashikirire ku nominating amazina go. In the first place, tinkuza kubreminga abategekera award because bobo nkani beshereka. Nibeshereka. Nyowe ni mbreminga categories inka categories. Tinku breminga muntu akuba nabatire yozo category tinku bamanya. Konka ni mbreminga categories aho kuba zifiri. Categories nizo zifiri. Zifire categories award. Okora award yonkayo ni good idea kandi ni good like an idea bonire yo kusupportinga Western talent. Konka omukusupportinga kandi hine bari yo batera hine kinta kubasa kwicereza nywenkanye personal ati iwe chikunyigize munonga ekinyigize no kunominatinga na ripa na nesimu what's wrong me I'm not nominated by the way and in the first place nubuna ba nominating in such category tikwepanka tichi konka ba nominating I don't think nimbasa no kuzayo no banka shukura no jigaba award tinka ajachira no kujakira abwenshonga sure nimba naye mara muko kato kureba ngo batwire point to discuss about batwire cyo gambaho cause industry yitu twire redormant ekindi no basa kujanti it is their first time ngoko very first time enshobizi ne kubamo industry redormant aze cyo gambaho cyo kikabire kitagwire konka in the long run they have disrespected a lot of big brands. You cannot tell me unoza kunominating MC Kacheche, Lithan MC, nominating Belga MC, umteko mkategori mwena sirimu dadi MC abantu wana bakubuza noha, MC ripa noha. Hona mazumashuwari Kacheche. Kacheche. Na sirimu dadi nibikuwa taganirankai. Ojokwa oba no muto oba no mukuru we both belong. Kakozero kagera ngureka
turiyo ntukwa wadinga abantu bitukumanya mu Western kutari kugira ngo twawadinga best wakora category kagira mbo best artist of the year neshonga mpango mnonga. At the end of it all abantu abakora wadinga Kampala yane manyango area competition na nambara ninga Western yare bankeza awards nibabashekera kuba hati abantu bakire mu kiriya level ya hansi mnonga abo nshonga mwa mukine branders inkezo mu awards mukemera ncyo kureba abana bingiri bizaba blaminga mbara talent zitu nibazimotinga nibakora ki tukugira ngo nikibaho kugira ngo nikiba kishimeye kubaho nikiba habwe ibintu nkebi abo nshonga tokubasa kwata Happy Alex aine gospel songs zerengere mbunu zota kubasa no kubara konka kugira ngo Ruben atire cyeshongoro mu December cha gospel na uwe nkatari sure cyancheza gukora mu machachi tari sure we hope Peterson MA atire na topinga we ho babingana we ho ba Happy Alex watekaho Ruben then ukangira ngo nyijengire ngo awadezo zikire kuba ba government ne supporting obaninga uneza ba Pakistan. That is nonsense. Bakoze rensho bitwajerebere iwe nkaza MC, what is your advice to them? My advice is bashime kufuna abantu abari on ground as awards bakasereza time bakafuna abantu abari on ground bakakora research bakamanya the right people bakakora categories zikire abo ko wasanga category let's say Beazin bakuteka mu category then bakagaka bakateka mu category niyo bakateka mu cerebu wambara igo kayo competing uri mu abantu bangahe wateka mu Kagame mu Chwezi waka wateka mu General Kagame n'umuntu umwe nayo competing so no shara mubazishaze mu ninga babyiyo no omuntu ari no bwongo it is simple logic no steka on hold akuba nebivurunji batira on hold they on hold okora research okirialinga out the air okora categories zishire was pushing and we are ready to support that if the categories are right. Hey, that is you say nyina kansara amoni kansara amtureba ari NKORE Media TV kandi Beazin ZDJ Serebu wambara ejeshanye ni munywani wanje munyamahurire mutayi wanje media personality mutayi wanje kandi nituchira ko analyzing enshonga nkezi ezikubana zitambaro mu industry yitu ya Western Uganda na MC4 from Chiga TV ya kansara amon 256 oyari NKORE Media nitwenda kumanya awards wazihurire awards ziruho ninzimanya niwe muntu wabandize kuzitera konkeje shaha mahura garumuni gampika munywani wanje niwe uri muno singa yo kuzipromotinga ngune nunje ati okarya ato munsomo aruho ekibakweta miscommunication ninga lacking of information so abantu kwa lacking information oshanga bakwata ninga batandika kutebereza konkanyo we yese cyogama namazimanye nabanize kuzitera ndukubuza abazikozire naki yeti nkabandi nominated konka amazima mperize nagatunga nashanga ngo abakozire awards zezi bandonda nagamba nabo nababuze kigenderwa cyabo niki nababuza neki ndabo akibatakarigiye kugamba bangira ngo already abantu baza kwa surprise rimena kibagambire video y'wano ugamba maze ndabakozire awards zezi n'aba Pakistan bakwatanisa hamwe n'abahindi kokigambiro muntu kokigambiro ekiguzesya kokigambiro muntu uramanya urikiza ba patient omuntu koko mugambire echo asheka nkati yo kuwasheka konga Pakistan abo bizire ku investinga ho mu Western Uganda no manya bakatwereza city mbara city ze kamasho city ni city y'ubushobozi nikimasa nteko kufuna aba investors bingi kuruga outside the country outside Mbarara outside where coming here to invest here so bine kibakwenda bine company yabo ibakwenda gukora ki kubasa kubana nibarabyo promotinga so kuba ikiraha abana bibakireho ninde yaburiye mona complaining about the cottages abana bibakireho ningati Beazin omuntu kwiyakwija akayati ninyendo ndondera ba media ninga abana bakora TV akakwishiraho nujoti nimanya kansara harmony nimanya na MC4 na mukiga Nelson wa misho gantu according to you mwe bakumangwa ariyo nabasonkwa ba 8 ariyo nabanyitigiza bibingi so nicyo cyabireho konka ezo problems zistamena nabona abagambira nababuza negenderwa cya bagira ngo arahangure hariho yikamukagezo izita zireka kikambaraha ebintu turimo turya TV. This is a video erikuza kutamburensi yona
kora yes no tureba Ankole Media serebu wambara ubwo ni Cancer Harmony arihe bintu mbona nagambi mukaga zita kanu kati ezo yika mukaga oba buri yomatwara ho 20 ate no shekati tugambire nyoni ku information ya Pakistan bakoze naki bakuyire in fact no remori yo tugambe shaheje na interview yo kubara direbe tubakomeye biturabe tugamba mateka kufuna interprinter urabase kubana abaganga abibashikirije kubahereza amazina ne bakuba interprinter aha we bare so ika mukaga zita kazuruho ora abana barahangure nibakujyana baziba baganisa aro miliyoni 10 twagiga hari ate no shekaki aro miliyoni 10 ezibarahereze umuntu arabaye bembi karito batarabire nominated twaferwa aha so umuntu wona nominated amagiza ki kubasa kwereza no kongeza yo kutambuza linki okongeza yo kugambira abahagize bakabasa kwamba kuvotinga empakezo umukorano gwija kubaho igongo bizibeze kuba birabire na kimwe babishazamu nibija kora press conference izoba rero wakatano next week mwize mube mu ruho mubase kuba nimubehurira ekinde kimwe mu complaining y'acyakote gizi nabagambira abakikozire kandi abana bari ya ground tibenzire kubagamba abo ko benzire ngo ekikore kitukufa no gamba na ba organizers ababandi tiba organizers ababandi nababemba yamba ho biyamba so awards ziruhone za kwenyine yeba bakunominating yotakafa ngo bakunominatingire noha iwe cyawe sharing link bakuvoting so omuntu uryo obire nominated sharing link ebikusinga Cancer Harmony tuzaganira nyenchakare we talk about these ones na nabandi ba analysts nko kubaga Cancer Harmony aruho ekinde nakufunira reko bugambira abantu talent searches dire talent search ezirikatete amugumero ndeba ni muziteka yokonga kingona kubagambira tuzitayito tutera y'abantu barebe information imana mukora muri mugwanyu kw'abanyamakuru konga kingona kubagambira talent search eziriyo katete wa mugume zona ziri fake na abaziteka tekere nabo bari fake abo ko bashara tibira hamura amabeyazini kija nakushanga bajaji ni bari fake bajaji fitani kirare no sta kwata MVP kamureta apano yo kushara impaka za talent search MVP na maya music atwiremo buri mwesho ngo zonweze nakwata ho nagwiraro yatagwiriraro kubye nyo muganda bariyo muri hub abeshobozi baye mu VIP bakwasireho bona bariyo muri hub namwe nati ni sasa romwesho ngo bakweta KBL ninde bahate najubisa KBL quality KBL na wache achendeze enkoragana yeye abo kuba MVP nasa kuba wenyine nwari hechizo kunkana qualifying kushare ta qualifying my friend mbereze ishonga nkibire zo kureta MVP ya qualifying kushare mbwesha abantu babata enshonga nkibire yo kubanza atwire mu industry yakabira ari mu industry atwire maru gukora ki ni influencer kandi atwire na distributing na supplying music let me tell you MVP aine ready ya gukora nayo ready yejo kuyatandika gukora ombya mahurire ni yatura ready yejo bakamukwasoma rumono wari kushara music razana ready yejo na neta razani echo nchireta yasare mpaka abana level yo kushara mu music razane ntimansa najimanya hariho powers ziba kwereza because of the connections you have irizo beyazini mbasa kora company yanje mpango munonga nje tukujiriro bwira bumaze na beyazini reka muherezo bwa manager ngo takorofayinga kuba manager MVP takorofayinga kushara mu music yone bonire ningembi kuri kiri kityo kuri nwayi nabeshongo z'abamani Western Uganda abayine bari ya mukono gwe abo kubaketwara ngo ine company yenkenka yeyi mweno manyisa mugumero nchikwimuka kajati kan sponsoring talent search mfuna bana bine talent nyonchiteke maka center kakorensho mugumero nchitayine buzubu bwona we investor nawe ni investor muringo gwe nkaba Pakistan n'abahindi ni investor we investingire yateka mwaje tegereza investing yatekamu uriya yesa muretira idea si ya bebe muretira idea ya mjatenti basakora talent search cause si ya bebe nawe akabaru ho muri research za koka connect ubani ko studio kamureba so nawe yaguma ine chiroto chei echiroto cha si ya bebe cheje kujya una warge yo muntu kagumwe akore yonke mpaka nkeza hosting kandi we echiroto chechizire chita chichirire konka mission yenyine neya are they promoting talents nibageze gukora cyo kwaza kwata kuruza honesty wori yana promoter wa mabara clubs iyo kore bara yawe umwete umjote promoting ngire bara ni ba promoting anishomero atoko ngo muri mogweye hati no mureto tembya music no kwato tasimayiro kamureto mbya music abantu abarukorofayinga kushara music n'abantu n'abandi munonga ho mu Western Uganda haro mushano bamwita cyber space akesimba aba MP no mu kiyanjo kunwa bari ari manager wa cyber space ugo mushano mureba nibamwita gaba ugo nakorofayinga kushara impaka za music managing abeshongoze banyonjaga baho banyonjaga
wayendegereza konka music yabe yabakorira abeshongozi nate niyo baciyo baryaho no kikiza ninga no cyakana no muntu oro kutwara cyeshongora akacurikiza mukacyata kujya cyeshongora aha producer yabihama ninga yabihama konka nyonka bani ndeba hariya umwana naije yeshongora live bamujyango irokoze kwetereza bajyango ne beno kutere kidongo ori akitere kidongo bakiteka mu munangani ngwati twendora asemeza abantu kubati ori yize yasemeza abantu batere nduru ngwati twendora ngiwo garuke nchaka yize kushemeza bajaji otizo yize kushemeza abantu orebera kimwe kandi MVP takubasa kushesha hinaze kiro ataka sinzire so naza wasinzire ninga bazikori ha kuruganera izobo kimanye kora bugana MVP dane MVP zarenge shaisha tuze kiro ubeno kimangwa sinzi ninkwetegereza mweno advice nanywa nebitokoza bwonko nga advice yawe bazemereze nazo advice yanje tinkwagira mwana we na kuruga kuzo mutalent sachezo bambaza kushishira obwire ekindi mugume ari yakakade mani yeni nkwizira mugume wabo yo kutegeka empaka funa abantu barije abantu barungi abakubasa kutegeka empaka abakubasa kushara empaka bije ba promoting omwanya gwawo konke ebyo kwata abantu abo okabana wateka pano ono yongera kuchita abana nibakwechawa abana nibakunyiga abana nibakwa already MVP abana bakamwanga kare ngutakuba promotinga MVP wale ya postinga kintu beno mangu echo ya postinga negativity takwasa postinga positive wona postinga ebifire byonka takwenda kureba abashemerirwe mu industry na mane sha yona niyo naza kupostinga yona jana agambira abantu munyonka ndubwendo gira ki radio mbe ni ndange birango kunka kisoke MVP akampostinga ngo abanywane barocho nibo bansabwire kubahirize kunyiba bashuma kubantire nko ni yaja ngo abarocho team rocho niyo kunyigire mu ngoterere tikino kwibere wowe ni wewe MVP anyway Kansara Amoni we bari mu Western Uganda Media Kansara Amoni gambira abantu influence yitutireho amana gututireho kandi abeshongozi bine kutaco mu mutwe gwabo bitari byo kumbugana to kwenda kunkora interview bine gukora ki ekiri kubasa gambira abeshongozi ninga abantu bona bari mu entertainment industry mwine kuchimanya ngo media is power kandi Western Uganda hate ine ba influencer ine ba media personality ine online TVs ine hat amana garuho for example tuya conference ya Spice Diana habaro kamera 30 hatari mu ya Kampala neji enyuma bikaba bitaro so amana gitireho nkore media yo ninja respect nkore media ogwe nijaja with 20 nawaza kwetegereza TV zindi ninza kwereza promoter DM Swaga credit channel zone zo rukureba aho mu Western obaneza beshongozi obaneza ki DM Swaga aka netumwe bazabo kushoma ebinte byakabicenga abasekwana twateraho munonga nemuhereza respect munonga nimwebazana ne cyankori ecyakutukorera so waba no manyango ine kivuru otakwenda kosa media social media handles obeno manyango cyo nokora kifiri waba noenda kugire cyo wakora cyo ninga kuchiranga ngo abantu bakimanyo muri Western Uganda otine NKORE Media otine Western Media otine Mukiga TV otine KR otine obeno mango cyo wakora eshayo na nikikora kita nikikushara babuze waba fashion kati so mukimanye ngo itwe tine muntu kandi tine message yagika kitandikana yo no mwaka ndi kubagambira ngo beyazini ZDJ tino wala yeshengereze ngo amwe interview Kansara muntu 56 no wala yeshengereze gukora nawe kure kiwe no iza kushobwire no remo mo gutoro gukora ngo twetaga no turonda no mo tachikwetaga twarenjireho abo kubatiye ntureba ngo ehitu yo nteka level ya Western Uganda abeshongozi ba kampani barigayo chibi ya Kampala na show zabo zitake ko kabija ngo batu meeting tubase kwa batamburizo mu gwabo hati yo wambara ningo warushenyi wota kirebire teka ba Kampala batwose arobutu kukigamba umwe babura kukicenga buri yijo Edkenza kija yakora conference after yatwa nakasimo ka token yatugura ranchi ko kututambuza kutugarrayo today twatugyasho conference ya Spice Diana after twadye nkoko twashe watchenga they appreciate because they know your value. Let me tell you tina bataka kumanya media nka abantu ba Kampala nyonka kandi Kampala asho ya Kenzo ya Kororo konka kamera yanje wabe nagireba wena umushongozo wa mara kakanaija tukore konka hatubakajimanyire futani kirabo bari kweta kingi ubakweta unikingi wa Western taka bona tubakabimanye nakweka ngo atarakore niwe argaza Kampala kora naba Kampala hato umureba kushobera so abantu batakategereze media ya Western Uganda mukimanye ngo hasi twebembire kandi twinamana mingi kandi twosya wota twagire turije kwagira watu hajana tuzakora niwe nibwe twatandika nubwe kuba station de TV netwe gomba
nyokangambira mazima mukama nakora